Dobar dan, ja sam Delijan i evo napravit ćemo jedan mali test koji iskreno nemam pojma da li šta će odgonetnuti ili neće, ali evo uvijek su priče da li kako se vide lignje na sonaru ili se vide, ne vide. Evo imamo jednu lignju koju smo ulovili, stavio sam je na udicu i evo tu nekih 20 grama olova čisto da ju potopimo. I evo vidjet ćemo na mojem Garmin Echo Map uređaju da li se ona vidi na evo 20-ak metara. Evo ovako, spustit ćemo tu ravno iz sonde. Znači evo ga, ona je sad na površini, sad ću je početi potapat. Tu prema sondi. Znači trebali bi imati dva signala koja se vide, znači jedno će biti sigurno olovo, ali evo zanima me da li se vidi lignja. Znači već sad vidimo da se vidi u biti lignja, jer evo vidite dva signala idu prema dolje, vidite. Prvo je olovo i za njom se vuče lignja. Znači evo ga, spušta se. Znači evo, taj signal se definitivno vidi. Evo ok, evo došli smo do jedno 15 metara. Znači signal olova je skoro jednako jak koji signal lignje. Sad ću malo zaustaviti. Sad će se to u biti, sad je malo problem, to se ne može vidjeti. Zato što u biti u istoj crti će ostavljati i olovo i lignja, ali vidjet ćemo, ali u biti se može razlučiti. Evo ovako, možemo malo čak i osjetljivost pojačati, čisto da nije neka sreća. Da se vratimo, izgleda lagano je olovo, a počelo se malo nositi, izgleda nam je kompletno iz kuta sonde ispala. Evo, u ovih 20 metara se vidi da je 7,2 je dole radijus na dnu. Evo ga. Znači evo, ovo je vjerojatno, jedno je olovo, drugo je lignja. Tako da evo, teoretski lignje bi se trebala vidjeti. Iskreno evo, baš se jako dobro sad vidi kako smo ih, evo na 15, sad ću malo dignut. Znači evo vidi se, gore je olovo, a dole je lignja. Znači evo lignja, znači ovo tu dolje je definitivno lignja. Evo u 15 metara dubine, znači ovo je sigurno lignja. S time da sam moram još malo u riperci, jer konstantno malo nas nosi pa ispada iz kuta sonde. Stalno, ali evo. Znači ovo je definitivno, evo ovo je donji signal, evo malo kad podignem, gore je olovo. Znači ovo je definitivno lignja, znači evo, lignja se vidi kao, ajmo reći, ko olovo 20 grama. Mislim, realno govoreći, ovakav signal je isti bilo kakve ribe koje bi vidio. Tako da, evo, ne znam da li vam je ovaj video šta pomogao ili ne, ali evo na mom Garmin Echo Map uređaju se vidi fenomenalno. Znači ovo gore je olovo, ovo gore je lignja. Sad u stvarnosti lignje su drugačije, ova lignja već baš i nije nešto živa. Sad, da li je to razlika ili ne, ali evo, bar jedan test možda će nekom biti zanimljiv. Živjeli!